Luka i Andreja su igrali multiball challenge na treningu NK graničara i slučajnika. Pa da vidimo kako su se snašli. Imamo 5 različitih lopti, pilates, ragbi, košarka, nogomet i teniska. Svako ima 5 pokušaja. Najmlađi igrač, kak se zoveš? Luka. Na treningu najmlađi, ne znam jesi inače u klubu. Pa on. I najstariji. Andreas. Ko prvi puca? Sve, moramo... Evo dam mlađem prednost. Bravo, baš kavalir. Ništa, 5 puta pucaj, počneš od teniske. Ako završi nerešeno, puca se samo sa pilates na kraju, penal. Ona je najteža, ja mislim. Može? Ajde. Vlado, podajte ne. Vlađo! Michael Jordan for 3! Teško kjemu. Slabo lopta tebe pokvala. Ovo ide dole. Sad čuvaj glave. Kakav Evo, to upogodi, što je to? Pobjeda tvoja. To sa špica. Ništa, mislim da budu pucali. Ništa, ponovo. Nerešeno je, 3-3. Samo pilates lopta. Samo pilates puca. Trener, ja mislim da je gotov trening, ovo ne bu gotovo tako brzo. A ne, evo sad. Ne, gledaj, stara iskusnjara. Već je jaja. Takve voli. Kjemo. Bravo. Prešlo preko noge. Hvala Luki Biondiću i Marku Martinčeviću koji su nam posudili lopte za ovaj challenge.